Yes, twongeye rero kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwese bakunzi b'Umutsindo TV. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Tudatinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Yes, muri aya makuru rero tugiye kubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi rero yahamagaje inteko rusange y'igitaraganya rero y'abadepite ndetse rero na Sena. Ni mu gihe kandi rero turi babwire ko Perezida Kagame yasubije rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasambiye rero kuri visit Rwanda. Nanone rero muri aya makuru turaza kubabwira ko Perezida rero Kagame ndetse rero na Tshisekedi bemeje rero guhurira mu nama idasanzwe. Ni mu gihe kandi nanone General Muhozi yateguje itabwa muri yombi ry'abacancuro rero basigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone rero kandi muri aya makuru turaza rero kubabwira ko M23 yasabwe rero gufungura ikibuga cy'indege cya Goma rero byihutirwa. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, aya niyo makuru rero tugiye kwibandaho muri aka kanya. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV, wakora subscribe, amakuru yacu akajya kugeraho ku gihe, amakuru meza kandi yizewe. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, ni munyemerere kandi muhite munkundira amakuru rero yacu gite tuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yahamagaje rero inteko rusange y'igitaraganya y'abadepite rero ndetse na Sena. Yes, Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatahamagaje rero inama idasanzwe y'inteko rero nshinga amategeko ku ruhande rw'abadepite rero ndetse na Sena, ngo rero yige ku bibazo by'umutekano rero muke uri burasirazuba bw'igihugu rero, by'umwihariko ifatwa rero rya Goma. Yes, kuwa 26 Mutarama 2025 umutwe rero wa M23 wafashe Goma, unatangaza ko rero mu gihe imirwano idahagaze ngo hashyirwe rero ingufu mu biganiro izakomeza ukagira rero ni Kinshasa. Ijoro rero ryo kuri uyu wa gatatu rero Gashyantare 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatumyeho rero Perezida w'inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite Vital Kamerhe n'uwa rero Sena General Michael Samalukonde ngo rero bategure inteko rusange idasanzwe yiga rero kwifatwa rya Goma. Yes, rero ni nyuma yuko iki gihugu rero cyagiye gisaba amahanga gufatira rero ibihano u Rwanda gishinja rero gufasha M23, ariko rero bigasa no guta inyuma yahuye. Mu bihe rero bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ko kuruhuza n'ibibazo bya M23 rukwihunza rero inshingano za Perezida Tshisekedi. Umwanditsi rero w'umutwe w'abadepite Jack Jory yavuze ko rero inteko rusange igamije kureba uburyo igihugu cyasohoka rero mu ntambara n'amahoro akagaruka rero mu burasirazuba bw'igihugu. Abadepite rero basabwe gutanga ibitekerezo byaba rero mu nzira za politike n'iza demokarasi bishobora rero kuvamo umuti w'intambara yayogoje rero Kivu y'Amajyaruguru. Yes, hashize imyaka rero irenga 3 intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubuye. Ubwo rero umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abatutsi ndetse n'abavuga ikinyarwanda wongeraga rero gufata intwaro kubera bene wayo bicwaga bagatwikirwa rero abandi bagahunga. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikaba ifite impunzi amagana ziri rero mu karere zahunze kwicwa rero zizira uko zaremwe. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu tudatinze ni munyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru nkuko rero twabikomojeho kare mu ngingo z'ingenzi, aho rero Perezida Kagame yasubije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasambiye rero kuri visit Rwanda. Yes, nyakubahwa rero Perezida Paul Kagame yatangaje ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gupfusha rero ubusa imbaraga zayo nyuma rero yo
gusaba amakipe atandukanye yo ku mugabane rero w'Uburayi gusesa amasezerano y'ubufatanye rero afitanye n'u Rwanda. Yes, mu mpera rero z'iki cyumweru gishize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Winenga Kayikwamba yandikiye rero amakipe ya Arsenal yo mu Bwongereza rero, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Bayern Munich yo mu Budage, yasaba rero gusesa amasezerano afitanye rero n'u Rwanda. Yes, aya makipe rero uko ari atatu afatanya rero n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kwamamaza rero ubukerarugendo bw'u Rwanda abiciye rero muri gahunda ya Visit Rwanda. Yes, Kayikwamba rero mu ibaruwa yandikiye ariya makipe yavuze ko rero amasezerano afitanye n'u Rwanda ariho rero amaraso nyuma rero yo kurushinja gusahura amabuye yo mu burasirazuba rero bwa Kongo. Umukuru rero wa demokarasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasambiye rero ku masezerano y'u Rwanda rufitanye n'ariya makipe nyuma rero y'iminsi mike umutwe wa M23 wigaruriye uyu mujyi wa Goma. Yes, u Rwanda rero rwakunze guhakana kenshi ko rukorana n'uriya mutwe, nubwo rero Kinshasa n'ibihugu rero bitandukanye by'amahanga bavuga ko rero ari rwo ruha ubufasha. Yes, Perezida rero Paul Kagame mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana n'umunyamakuru Ray Mado wa televiziyo ya CNN yavuze ko rero imbaraga Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gupfusha ubusa yivanga rero mu mishinga y'u Rwanda, yakabaye rero izikoresha mu gukemura rero ibibazo biyugarije. Ati rero imbaraga bari rero gukoresha bajya gusaba Arsenal cyangwa buri kipe rero iyo ariyo yose dukorana nayo rero ni imbaraga ziri gupfushwa rero ubusa. Ndatekereza ko rero bakwiye gukoresha izo mbaraga mu gukemura ibibazo bya politike. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi nanone munkundire koko nkuko rero twabibabwiye rero amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Kagame rero ndetse na Tshisekedi nanone kandi bemeje rero guhurira mu nama idasanzwe. Yes, Perezida rero wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagiye rero kwakira inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango rero uhuza ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse rero n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, yiga rero ku mutekano muke mu burasirazuba rero bwa Kongo. Yes, ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama ya SADC ya 24 yabaye rero kuwa 31 Mutarama rero 2025 ihare muri Zimbabwe, cyaje rero nyuma yaho gisabwe n'inama rero ya Eastern Africa Community yabaye rero kuwa 29 Mutarama 2025 nayo yahuje rero abakuru b'ibihugu bayigize guverinoma. Yes, iyi nama rero yemejwe ko izaba kuwa gatandatu tariki rero ya 8 Gashyantare 2025 izitabirwa rero n'abaperezida batandukanye rero bagize imiryango. Yes, iyi nama rero yemejwe ko izaba kuwa gatandatu tariki ya 8 Gashyantare 2025 izitabirwa rero n'abaperezida rero batandukanye bagize iyi miryango. Rero iyi nama ikaba izabanzirizwa n'iyaba minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga izaba rero kuwa gatanu. Yes, bamwe rero mu bemeje ko bazitabira harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse rero na Felix Antoine Tshisekedi, aho rero bazasasa inzobe rero ku bibazo bihari rero by'umwihariko ku mwuka rero mubi uri hagati y'ibihugu byombi nk'uko rero William Ruto yabitangaje. The Eastern rero Africa ivuga ko rero ko iyi nama izitabirwa rero n'abandi baperezida harimo rero na perezida wa Zimbabwe, akaba rero n'umuyobozi wa SADC ndetse rero na Emerson Mnangagwa ndetse na mugenzi we uyobora rero Eastern Africa Community, akaba rero na perezida wa Kenya William Ruto. William rero Ruto uyobora Eastern Africa Community yatangaje ko rero iyi nama izaba rero irimo kandi perezida rero wa Afrika y'Epfo uterebana rero neza n'u Rwanda
Rwanda, perezida rero wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse rero na Hassan Shakira Mohamudu wa Somalia. Mu nama rero ya SADC iheruka hagaragajwe ko mu mpande rero zombi zirebwa rero n'intambara zigomba kwisunga inzira y'ibiganiro rero hashingiwe ku masezerano ya Rwanda ku ngabo rero za Loni ziri mu butumwa rero bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, ndetse rero n'ubundi n'uburyo rero bushobora rero gufasha kugarura amahoro mu burasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, umuryango rero wa SADC kandi wikomye rero u Rwanda urushinja gufasha rero umutwe wa M23. Uyu mutwe rero ugashinjwa rero kwica abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye rero kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe avuga ko rero iyo byo SADC yashinje ingabo z'u Rwanda ari ibintu rero bidashobora kwihanganirwa, cyane ko rero bije bikurikirana ibimaze rero iminsi bitangazwa rero na leta ya Afrika y'Epfo nayo rero ishinja u Rwanda ibinyoma. Yes, yagize ati rero uretse ko muri iriya nama ya SADC hari rero ibintu bavuze bidashoborwa kwihanganirwa by'ibinyoma rero byambaye ubusa, byo rero kuvuga ko rero RDF iri rero muri Kongo ngo ikaba ariyo yishe abaturage b'abasivile. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, nkuko rero nanone twabibabwiye rero twabwiye ko M23 yasabwe gufungura ikibuga cy'indege cya Goma rero byihutirwa. Uhuza rero wikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bruno Lekmaquiz yasabye rero umutwe wa M23 gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga rero cya Goma umaze iminsi ugenzura. Yes, kwa 28 Mutarama nibwo rero M23 yemeje ko bamaze rero gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma rero nyuma rero y'amasaha atageze kuri 48 uyu mujyi rero wa Goma ugakurwa rero mu maboko yawo. Kuva rero uwo mutwe rero wirukana ingabo za guverinoma muri Goma rero amatangazo rero asohoka buri munsi asaba ko rero bafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo rero imiryango mpuzamahanga igaruke. Mu itangazo rero ryasohotse kuri uyu rero wa kane rero Gashyantare 2025 Lekmaquiz rero yasabye M23 gufungura rero ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo rero ubutabazi bugere ku baturage. Yes, n'ubutabazi rero bw'imiryango mpuzamahanga iheruka kurira indege ubwo rero rwari ruhinanye ikaba rero ngo ishaka kugaruka muri Goma nyuma rero yuko M23 ihagaritse intambara. Lekmaquiz rero avuga ko nyuma rero y'imirwano y'injyana muntu yagize rero ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Goma rero iri guhura n'ikibazo cy'ubutabazi rero kubera ifungwa rero ry'ikibuga cy'indege. Yes, ati rero abantu benshi bakomeretse rero bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, ibigo nderabuzima rero bikeneye imiti, kandi ibihumbi rero by'abasivile baracyakeneye ubufasha bw'ibanze. Yari yasabye rero kuwa kane tariki ya 30 Mutarama rero ko ibikorwa ku kibuga cy'indege cya Goma byakongera rero gutangira byihutirwa kandi rero bigakomeza. Uyu mutegetsi rero wa Loni avuga ko ubuzima rero muri Goma busharira kubera ko imiryango rero mpuzamahanga idashobora kwita ku baturage. Ni mu gihe rero kandi abaturage bagaragaza ko nta kibazo bafite kuko rero kuva M23 yigarurira uyu mujyi babonye agahenge aho rero baryama bagasinzira. Bavuga ko rero uyu mujyi uheruka umwuka mushya nyuma y'iminsi baruhutse rero akavuyo k'ingabo za leta zifatanyije rero n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo ndetse rero n'iz'u Burundi, za Afrika y'Epfo rero n'abacancuro bo muri Romania.
abaturage rero basubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe kandi rero urujya n'uruza rwabaye rwose muri uyu mujyi rero wari warabaye isibaniro ry'ubugizi bwa nabi. Ikibuga rero cy'indege cya Goma cyakoreshwaga rero cyane n'ingabo za leta FARDC, MONUSCO, imiryango mpuzamahanga ndetse rero n'ibigo by'ubucuruzi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, mu gihe kandi Generali rero Muhozi yateguje rero itabwa muri yombi ry'abacancuro rero basigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba rero mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi yatangaje ko rero hari abacancuro b'abazungu rero 150 kuri ubu bari rero mu mujyi wa Bukavu, ateguza rero ko nabo azabata muri yombi. Yes, ni nyuma rero y'iminsi mike ababarirwa rero muri 288 barwanaga n'umutwe wa M23 mu bice rero bya Goma na Sake bafashwe miri bagasubizwa rero mu bihugu cya Romania. Leta rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarabakuyemo. Yes, kuwa 25 Mutarama ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma wirukanamo rero ihuriro ingabo za leta ya Kongo. Bariya rero bacancuro bahungiye rero mu kigo rero cy'ingabo za MONUSCO, bahava rero baza rero mu Rwanda, ari naho bavuye rero berekeza iwabo. Yes, mu kuboza rero mu mwaka ushishe Generali Muhozi yabinyujije ku rubuga rwe rwa X, yari rero yaraburiye bariya bacancuro ko ingabo za Uganda zizabagabaho rero ibitero guhera mu ntangiriro rero z'umwaka. Uyu mujenerali rero mu butumwa rero yanditse ku rubuga rwe rwa X kuwa mbere rero yagaragaje ko iryo yari yaravuze ryamaze rero gutaha. Ati rero nari narabwiye isi yose ko muri Mutarama rero tuzafata abacancuro bose bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nabivuze rero mu kuboza ibyo rero twarabirangije. Ati sinari narigeze rero kubona abagabo abasirikare bashwekura rero kurusha ubwo abacancuro rero bagotwaga. Generali rero Muhozi rero n'ubundi mu butumwa rero yavuze ko hari abandi rero bacancuro 150 bari mu mujyi rero wa Bukavu, nabo rero bagomba gutabwa muri yombi. Ati rero numvishe ko ibukavu rero hari rero abandi bacancuro babarirwa mu 150 bose rero tuzabata muri yombi. Abacancuro rero bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko rero imiyoborere mibi y'abayoboye rero urugamba nka nyirabayazana yatumye rero batsindwa. Ngayo nguko agise inshuti rero zacu zakadasohokana haduhiniye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.